Ja sam Nađa Đurašević, učenica 8. razreda osnovne škole Emilija Ostojić i radila sam na projektu koji se zove Zaštita utjecaja vetroelektrana na ptice i slepe miševe. Za vetar se kaže da je obnovljiv izvor energije koji može najmanje oštetiti prirodu, ali nema ljudske aktivnosti koja može da se odvija bez posljedica po prirodu. Vetroelektrane se često instaliraju duž obala, na prevojima i na grebenima. Upravo su to područja koje ptice koriste tokom migracije gdje lete u nivou zahvata propelera. Stup vetroagregata može dostići visinu zgrade od 30 spratova, dok elise vetroagregata pokrivaju velike površine prilikom kretanja i preko 30 metara, a veći vetroagregati mogu tangirati vazdušni prostor slepih miševa. Od negativnih utjecaja vetroelektrana na slepe miševe najveća se pažnja i prostor posvećuje stradanjima sa elisama i tornjevima generatora, uzrokovanoj nagloj promjeni vazdušnog pritiska u blizini obrtanih generatora. Živi svijet koji je direktno fizički ugrožen. Od elisa vetroturbina su pre svega ptice i slepi miševi. Za 30 godina koliko se energija vetra koristi, bilo je mnogo kritika da vetroparkovi zapravo predstavljaju gubilišta ptica. One su kovne naročito za velike ptice, pre svega ptice grabljivice, rode i pelikane. Velike ptice koje sporije i teže nervišu u vazduhu su u većem riziku od sudara, ali ptice sa dobrim manevarskim sposobnostima kada proleću u zoru ili sumrak teže primete vetrenjače. Zato smo mi na našu vetrenjaču postavili zvučnik koji je povezan sa senzorom i preko dana bi on malo slabije reagovao kada bi ptica proletala iznad njega, a uveče i tokom noći bi bio sve jači zato što je nivo svetlosti opada i tako bi ptice bile zaštićene. Život hiljada ptica koje stradaju zbog fatalnih sudara s lopaticom vetroturbina mogli bi se spasiti efikasnim i vrlo jednostavnim rješenjem ako bi se samo jedna krila lopatice obojila crnom bojom. Bojanjem jedne lopatice crnom bojom može postići efekat pokretne mrlje, čime bi ih ptice lakše uočile kao veliki mutni krug i izbjegavale fatalan udar. Generatori vetroelektranama koriste kinetičku energiju vetra za pokretanje turbine koja se zatim proizvodi električnu energiju, što ćemo demonstrirati na našem projektu. Obrtanje propelera turbine uključuje se svetlo na modelu, što će pomoći slepim miševima da uoče vetroturbinu. Također našim projektorom smo predvidjeli automatski zvučni signal koji se aktivira senzorom čim ptica dođe u blizinu propelera turbina, zvučni signal se aktivira, što će pozitivno djelovati na pticu da uoči opasnost. Što je veća jačina vetra koju ću ja podešavati preko mikrobita, to je veća jačina svetlosti na sijalici. Kada se ptica približi i nivo svetlosti na lampi nije isti, pa samim tim reaguje svetlosnog senzora ugrađen na senzor bord ploči. Za izradu našeg modela koristili smo plastiku, meku šperpluču, mikrobit, elemente s različitim senzorima, elektromotor, sijalicu i zvučnik. Ovaj projekat ima jednostavno rješenje i nadam se da može pomoći zajednici da se sačuvaju značajne i retke vrste ptica.
pažnji.